State asida ahan boy na COVID-19 positive oirabi maunaha ama RIMS hospital da ngang unakre. Press na phangba pawda maunaha adu Thoubal district ki lilongda gini masagi sehi kun shure ahan boy na ngang unabani. RIMS hospital gi gynecology head of department Dr. Ranjit Singhana phongdokibada maunaha si ngarang nungthin pung mariga minute nipu nipal lom taba matamda ngang unabagi thaba numit nini ngankhatna labor pain lakpadagi hospital asida pukhalakpani. Mahak rapid antigen test Lilong Primary Health Center da thasgi Nepal da tawrakibagi report yawrakhi report adu da nupi asi COVID-19 negative oiki adu monamak RIMS ki SOP gi matung ina COVID-19 gi rapid antigen test amuk tawbu matam da nupi asi positive oiki bani patient asibu COVID-19 positive oire haina lawbuga loinana hospital gi maikei dagi mahak ki damak akhanaba thorang tawki mahak COVID-19 gi symptom amata utte patient asibu doctor nurse hospital attendant staff singna thawai hakchang yawno honabadagi ngasi nongalamdai pung ani ga minute kulom taba matamda kg ahumga gram kunmanga lumba nupi masa ama unakhi RIMS ki pediatric doctor sing kauduna angang asibu yengsin ki doctor singgi advice matungina angang asi mama gi khomlang pithakpada karisu akai balaite adum onamak mama adudi face mask ningthina uppkadabani haiba khangan ki Dr. Ranjit Singhana makhata na phongdokhibada COVID-19 laisat pak sana sandor labasu RIMS hospital gi gaini wati matam pummada adumak hangduna anaba singi seba tongduna leiri haiki ngasi nongalamdai da angang unakhibi mama amadi mahakki masa adu RIMS ki COVID wata hongdoknaba thorang tawkhre aduga atopa pawmana Manipur Legislative Assembly gi nongju mifam phangkhre BJP na lusing balenga kasi majority oiri haiba utnaba motion of confidence puthokpani CM State asida leiriba chahi ahum ga thamanga mapung pharaklaba BJP na lusing balenga kasi majority oiri haiba utnaba motion of confidence puthokpani haina Chief Minister Nongthonbam Biren Singhana house ta thamkhre ngasi taramathoi suba Manipur Legislative Assembly gi taramathoi suba nongmakhaki oiba nongju mifam aduda house ki leader su oiriba Chief Minister Nongthonbam Biren Singhana makha tarduna chungchina balenga kasi lakpadagi state sida leiramba tongan tongan be issue kaya loisinduna miyam gi chawkhat thorang kaya paikhat paga loinana sing amasung tam ani thong manana chawkhat pangamna ba thabak kaya paikhat pangamle lengak paimin nariba manungda mot manadaba khara leirabasu imung manungi wathok oibana lengak sida mot manadaba leite Hojik mapung phana majority oiri haina su speaker amasung sabha ki pungning singsiladuna house ta thamki Manipur Legislative Assembly gi speaker Yumnam Khemcham Singhana mifam adu hongdokladuna Manipur gi governor oiramba lekhidraba Ved Prasad Barwa amasung Pasoi Kendra gi MLA oiramba Dr. L Chandramani amasung Ukhrul Kendra gi MLA oiramba Deni Saijana lekhidaba aduga mari lenana awaba phongdokladuna member singna lekhidraba miyoi sing asina state asigi demak lawramba thodang kaya busu singthaki awaba phongdokpa aduda saruk yaraduna Chief Minister N Birena Manipur gi governor oiramba Ved Prasad Marwa lamdam asigi basak naiba amadi singthaningai oiba thabak tawramba lusingba amani mahang lamdam asigi yaifanaba lawramba thodang adu ngasi phawba miyam ningsingduna leiri Laikhidraba Patsoi Kendra gi MLA oiramba tanatana Deputy Chief Minister gi thausu puramba Dr. L Chandramani Assembly mikhalda taruklak mai paktuna state asigi singthaningai oiba thabak thoram kaya paikhalamba sangnaraba lusingba amani Laikhidraba Deni Saija Pangkhul Phurupki atangba lusingba ama oibata natana state asigi achouba thodang kaya su puramba sangnaraba miyoi amani haina su singthaki awaba phongdokpa du loiraba matungda speaker na nungthingi pung ani phawba makha taba session adu yaithoki nungthil gi session da house ki leader su oiriba Chief Minister Nongthonbam Biren Singhana motion of confidence house ta pukhaladuna speaker gi pungning singsinki Hojik leiriba BJP na lusing basungsin balenga sigi mathakta Congress na no confidence motion ama thangalakpadagi mifam asigi mangoina na ngarang CM secretary ta pangthokiba mifam aduda lenga asida yauriba BJP NPP NPF Trinamool Congress Independent MLA amadi BJP na lusing balenga asida saugatpa Congress ki MLA yauna punna member kunthani thoi saruk yakhi panba yabadi BJP MLA kunma thoi leibagi manungda ahum resign tawkhrabani amadi Congress ki MLA ahumna disqualify tawkhibadagi hojik Manipur Legislative Assembly da punna MLA yankhai humdoi leiribani hojik BJP na lusing basungsin balenga asida punna MLA kunmapal leiri hairiba sigi manungda BJP gi MLA taranipan NPP gi MLA mari NPF ki MLA mari LJP gi MLA ama AITC gi MLA ama amasung independent MLA amani aduga atopa pawmana
भारत की हान की प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे इंग लिसिंग अनिगा तरानिथोइदगी लिसिंग अनिगा तरातेरेट फाउबा भारत की तराहुमदोइ सुबा प्रेसिडेंट ओइरंबा प्रणब मुखर्जी कोविड-19 ना पॉजिटिव ओइरे हाइना महाक मसागी ट्विटर दा थागलकपा वारोल अमना हाइरी पॉजिटिव ओइबदगी हौजिक हॉस्पिटल दा लायेंबगी थबक चथरी महाका हंदकी अरोइबा चेयोल दा लोइनरंबा मियोइसिंगसु कोविड-19 टेस्ट तौथोक्तुना मियामदगी तोखाइना लैबिनबसु हानगी प्रेसिडेंट असिना फोंदोरकली अदुगा अतोप पाव अमना ड्राइवर सिंगी वाकत ताबीद्रबदी स्टीयरिंग पाइरोइदौरी इम्फाल जिरी लंबी अमदी इम्फाल दिमापुर लंबी असिदा चटलिबा ट्रक सिंगी ड्राइवर सिंगना थेंगनरिबा खुदोंचादबा कया ngasi खुमल लंपाक्ता लेबा इंटर स्टेट बस टर्मिनल ट्रक ड्राइवर सिंगना पेनदबा वाफम कया फोंदोरकली ट्रक ड्राइवर सिंगना फोंदोरकपदा कोविड-19 मरम ओइदुना मपाल लमदगी स्टेट असिदा गारी सिंग थुंगलरबा मतुंग कोविड-19 टेस्ट तौनबगीदमक मणिपुर लेंगाकना सिंबीबा हौजिक हौजिक नोंगसिंगी फिबम फत्तबना ISBT मनुंग द गारी थगदोक थौजिन द ड्राइवर सिंग अवाब कया मायोगनरी मतम मतम गी ओइना TDC की माइकैदगी मतेंग पांगदुना लाकली मरम अदुना हौजिक ISBT मनुंग द गारी सिंग थगदोक थौजिन तौबुदा खुदोंग चात्रिबसि लेंगाकना मियेंग चंगबीदुना मफम असिबु सेमजिन बिबा हाइनसु फोंदोखी नेशनल हाईवे अनि हाइबदी इम्फाल दिमापुर अमदी इम्फाल जिरी लंबीदा गारी सिंग चथोक चसिन तौबा मतमदा खंगौदना यारक्तबदा गारी याद्रिबा मफम अदुदगी चथोखिनबा हाइरक्पदा नतना लंबीदा लैबा दुकान सिंगदा SOP ngakna pot laiba changba matamda hangoi tukachaba mawong matau driver singda utpirakpa asi laibak thibani मसी थोक्तनबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना हाईवे अनि सिगी नाग यत लैरिबा मियामदा कोविड-19 की मातांगदा अवेयरनेस पीदुना लमदम असिदा चंगदबा याद्रबा पोलम सिंग पुसलकलिबा ड्राइवर सिंगबो हंथना खलिबा सि कोकनबा सिनबियु ड्राइवर सिंगी मरक्ता कोविड-19 पॉजिटिव ओइदुना लैखिदबा यावरबदी लैंगाकना खन्नबा थौसिल अमा सिनबियु हाईवे अनि असिदा ऑयल पंप अमदी टायर वर्कशॉप न सिंगबसु हांगनबिदुना ड्राइवर सिंगना वारिबा सि कोकनबियु हारिबा वाफम असि नुमित तरेनिगी मनुंगदा थबक तो ओंथोरक्तरबदी मथंगी नुमितगी ड्राइवर सिंग स्टीयरिंग थादोकपगी वारेप लौरे हाइनसु फोंदोरखी अदुगा अतोप पावमना मणिपुर की कोविड ना नाबदगी फरकलबा मसिंग लिसिंग अनिगा सुकना निफुमरी यौरे इंडिया की सिखिबा मसिंग लिसिंग निफुमरी हेनख्रे स्टेट असिगी ओइनंगसी अयुक फावदा सेंट्रल आर्म फोर्स पर्सनल कुनिपान यावना मिचम नुपी कुंतरेट अमदी मिचम नुपा हुमफुगो हुमदोई पुन्ना मियोय चामगा तरानिपान नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनबदगी हौजिक फावदा लाइसट असिना नाबा अपुनबा मसिंग लिसिंग अहुमगा समापन यांखै हुमदोई यौख्रे लाइसट असिना नाबदगी फखिबा अपुनबा मिसिंग ना ngasi अयुक फावदा लिसिंग अनिगा सुकना निफुमरी यौख्रे हौजिक एक्टिव केसता लिसिंग अमगा चाथुक मौद्रानिपान लायेंगली मसिगी मनुंगदा मिचम मसिंगना लिसिंग अमगा सुकना तारानी अदुगा सिक्योरिटी पर्सनल मसिंगना चाथुक मरफुनिपान नि हाइना कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम गा नकनाबा सोर्स अमदा हाइरी ngasi ayuk phawda CRPF की क्वारंटाइन सेंटर दगी निफुनिथोय रिम्स ता अनि जेनिम्स ता अनि मैत्रंगी कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर दगी कुंथाहुमदोय सेनापति दा अहुम नैली चुराचंदपुर दा निपाल थौबाल दा कुलुमदोय अदुगा RD विंग दगी मरी RT-PCR टेस्ट तौरबा मतुंगदा कोविड-19 फ्री ओइरे हाइना पुन्ना मियोय चामगा तरातेरेट मयुमदा हलनखे हाइरी मरक सिदा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की सेरोल अमदा क्लोरीन डाइऑक्साइड रिलीजिंग प्लास्टिक कोट डिवाइस सिनबा वायरस शट आउट फॉरेन कंट्री द साबनी हाइबा असि मियामना सिनबा हेंगलकपा असि स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ना कोविड-19 पेंडेमिक तगी ngathoknaba सिनबगी अयाबा पिखिबा लैते हाइरी मियामना मसक खंगदना डिवाइस असिदगी सेक्शनबा हाइरी मरक्सिदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कुंबी बाजार एरिया की मफम खरदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय अमा थेंगनबदगी कंटेनमेंट जोन लाउथोखरे इंडिया की ओइना कोविड-19 नारबा अनौबा अनाबा लिसिंग हुमफुनिथोय थेंगनबदगी लाइचट असिना नाबा मसिंग लाख कुनिथोय हेनख्रे अदुगा लाइचट असिगा मरी लेना नाबदगी सिखिबा मिगी मसिंगना लिसिंग निफु मरी हेनख्रे हाइना लैंगाकना हाइरी ngasi ayuk phawda कोविड-19 पेशेंट लाख तरा मंगागा दशमिक अहुम रिकवर तौदुना नाबा फबगी चांग चादा हुमफुमापन दशमिक अहुम अहुम यौरे हाइना यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ना क्लेम तौरी इंडिया दा होखिबु नुमित मरिनी असिदा थंगना थंगना नानोंग मखक्तदा लाइचट असिना नाबा मियोय लिसिंग हुमफु थेंगखिबनी मरक्सिदा इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री की ऑफिशियल अमना हाइरी लैबाकसिदा नोंग मखक्तदा कोविड-19 टेस्ट तौबा मसिंग असि लाख तरेतगी हेना तौबा ngamle लैबाक असिना मिनिट अमदा टेस्ट संगागी मयादा टेस्ट तौबा ngamle कोविड-19 पेंडेमिक होरपदगी इंडिया दा हौजिक फावदा टेस्ट तौखिबा मसिंग करोड़ अनिगा लाख निफुमा थोइगा लिसिंग तरुक का चमा कुंथा मंगा यौरे हाइरी हेल्थ मिनिस्ट्री की मतुंगिना नेशन असि हौखिबा नुमित खरनिदा नोंगमुदा चांगचता लाख तरुक की मथक्ता टेस्ट तौबा ngamle हौखिबा पुंग कुनमरी असि की मनुंगदा
लाख तरेट के लिसिंग तरा मापन गा चहुम हुफुमरी रोम टेस्ट तौखी हाइरी अरोबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो यंगबिरिबो खुदिंगमको थागतचिरी